to take a review of the containment zones and Kariwada, the new containment zone, how to put the things in place over there. So it was just to take a review of the situation. On Monday, we have decided that there will be testing done over there in the nearby areas, just to get an idea how many number of cases are there in the vicinity. So for that, we will have a testing now. Dr. Vishwajit was also there with me. So that from Monday we will start. And also OPD will be run there. OPD will also be started by the urban health center. Everything will be banned. Fishing will be banned. If they are fishing, will not be allowed. Containment area, all people, no one will be allowed to move outside, no one will be allowed to move inside. फिशिंग बी काय Nothing. In containment area. इन्स्पेक्शन म्हटल्यार कारेवाडा एरिया आहा पळय ती कंटेनमेंट मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर केलेली आहा आनी ती एरिया म्हाका दिसता गुगल मॅपा प्रमाणे कलेक्टरान आयडेंटिफाय केलेली आसा आनी ती फूल वॉर्ड नंबर 14, 15 इवन 13 तीन वॉर्ड घेतलेले आसा. लोकांची इतलीच रिक्वेस्ट आसली की तो वॉर्ड नंबर 15 आहा तो टोटली सेपरेट आहा, तेका लागून तो पार्ट सेपरेट करपाचो. आमी ती रिक्वेस्ट आमच्या मामलेदारा कडेन घातलेली आहा. ओन्ली चेंज ऑफ बॅरिकेड्स ते हांगासर आहा ते सायडीक घालपाचे, इतली रिक्वेस्ट आसलेली. ती आमी मामलेदार येयल्लो आनी आमचो PI येयल्लो, ती रिक्वेस्ट तेजे कडेन मांडलेली आसा. इतलें तांचे कितें केसी ना म्हणटा ते आपल्या वार्डान. आनी वॉर्ड नंबर 15 आहा पळय तितूर एकूय केस डिटेक्ट जाल्लेली ना आनी कसलें सिमटम्सूय ना कोणाक. ते केसीस डिटेक्ट आहा ते वॉर्ड नंबर 14 आसा. बिचा सायडीक एरिया आसा पळय ते 5-6 घरांक डिटेक्ट जाल्लेले आसा. तेका लागून ते लोक म्हणू लागले सपोज एकूच केले जाल्यार आमी इफेक्ट जावंक शकता. तेका लागून ते सगळे रिक्वेस्ट करतले की तो वॉर्ड नंबर 15 आहा तो सेपरेट करचो म्हणून. सकाळी देखून हांवें प्रेसा एक व्हिडिओ रिलीज केला की म्हणजे 3 प्रश्न आसले. एक प्रश्न आसले रिगार्डिंग मास टेस्टिंग, सेकंड वॉज रिगार्डिंग प्रोविजन, and third was that we have taken the local council into confidence. So these are the 3 things that I discussed with the deputy collector and the other officers there. So a containment zone ते कशें डिसायड करता, केसेस आहे ते पण डिसायड करता. See that the health officers involved and the administration involved. There I can't get involved that part. सर That is the reason because we have learned through our mistake in Mangur. आता आमकां ती परत मिस्टेक करपाची ना. ताका लागून हांवें मिटींग कितें स्पेशली येयला आतां येयला ताका लागून येयला सांगपा मास टेस्टिंग केलें देन वी कॅन आयडेंटिफाय पीपल पॉझिटिव्ह टेक देम आउट.